časni oci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Još jedan put neka je blagosloveno sabranje i neka je srećan i blagosloven praznik kosovskih mučenika, praznik oko koga smo se danas sabrali na čelu zajedno sa našim knezom srpskim Lazarom. Večerašnje predavanje je u organizaciji našeg hrama Presvete Trojice, a blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva gospodina Zvorničko-Tuzlanskog mitropolita Fotija. Čast i radost je večeras da možemo i da pozdravimo našeg večerašnjeg predavača, doktora Danijela Dojčinovića, koji dolazi iz Banja Luke sa Filološkog fakulteta. Danijel je bio ovdje prije nekoliko mjeseci, prošle godine, čini mi se u novembru, i govorio je divno o kralju Dragutinu sa biranim riječima i sa historijske strane. A evo večeras smo se sabrali da čujemo nešto o tome zašto je Kosovski zavjet mučenički zavjet. Danijel je dobro došao i još jedan put hvala ti. Dragi prijatelji, gospodo hrišćanska, visokoprečasni i prečasni oci, oče đakone, zahvalnost prvo Gospodu Bogu što nas je sabrao večeras ovdje i da bismo se prisjetili njegovog ugodnika, svetog kneza Lazara i ostalih kosovskih mučenika, nikad njih ne treba da zaboravimo. I na prvom mjestu želio bih da zablagodarim i njegovom visokom preosveštenstvu, mitropolitu arhijepiskopu Fotiju, s čim smo blagoslovom ovdje, ali i ljubavi bratstva ovog hrama koje me pozvalo. Ja sam večerašnje izlaganje naslovio zašto je Kosovski zavjet mučenički zavjet i pokušat ću nešto u tom pravcu da kažem. Mnogo toga je već otac Aleksandar rekao na svojoj propovjedi večeras i hvala mu na tome. Ako mu ukradem koju misao, nadam se da mi neće zamjeriti. Na početku htio bih da krenem od one možda najčešće korišćene sintagme kada je Kosovo u pitanju, a to je kosovski mit. U posljednje vrijeme se ona toliko eksploatiše i toliko se upotrebljava da se u potpunosti, nadam se, i potrošila. Zašto? Zašto uopšte pominjem tu sintagmu? Trebalo bi da je izbacimo iz upotrebe. Jednostavan je odgovor. Jer kada se govori o Kosovu, ne govori se ni o kakvom mitu, ni o kakvoj izmišljenoj priči. Iako etimološki ta riječ mitos grčka znači priča. Ona je u međuvremenu stekla jednu lošu reputaciju i danas se u gotovo svim svjetskim jezicima odnosi na nekakvu izmišljenu priču. A priča o Kosovu nikako nije izmišljena. Dakle, to je istorijski događaj koji možemo tačno locirati u istoriji kada se desio, čak u dan kada se desio. To se desilo 15. odnosno 28. juna 1389. i znamo da je bio dan utorak. Kako nas izvještava Lazarev sin Stefan Lazarević, i znamo iz svjedočanstava savremenika da je ta bitka trajala poprilično kratko. Počela je u jutarnjim časovima i do podneva se već i završila. Sveti knez Lazar je već postradao negdje oko podneva ili oko 1 sat poslije podneva i podatke o tom nam daje njegov sin. I ako mi dozvolite, ja bih pročitao ono što je njegov sin napisao o Kosovskoj bitci, jer je to jako bitno. To je onaj natpis na mramornom stubu koji je dao 1402. godine Stefan Lazarević da se iskleše. On je i autor tog teksta i taj tekst je bio na tom stubu decenijama. U vrijeme osmanske vlasti je porušen, ne znamo gdje se nalazi taj stub, ali je, Bogu hvala, povodom velikog jubileja 600 godina od Kosovske bitke 1989. godine iznova podignut taj stup na Gazimestanu i do današnjeg dana on stoji i vraćen je taj natpis despota Stefana Lazarevića koji se promislom Božjim sačuvao samo u jednom jedinom prepisu i to je slučajno pronađen. Dakle, eto da taj, kako u našoj istoriji redovno i biva,
eto da je taj rukopis slučajno bio negdje zagubljen, ne bismo imali taj natpis. Despot Stefan Lazarević je taj natpis formulisao u formi epitafa, to jest na taj način da se sam stup obraća prolaznicima. Dakle, ne govori ovdje despot, već sam stup. I on kaže sljedeće. Ovo je prevod profesora Đorđa Trifunovića. Kaže, čoveče koji srpskom zemljom stupaš. Pazite, 1402. godina, o Kosovu se govori i despot Stefan Lazarević govori srpskom zemljom stupaš. Bilo da si došljak ili ovdašnji, ma ko da si, ma šta da si. Kad dođeš na polje ovo koje se zove Kosovo, po svemu ćeš ugledati puno kostiju mrtvih. Te sa njima i kamenu prirodu mene krstozračnog kao steg vidjet ćeš kako posred polja uspravno stoji. Dakle, stup govori, vidjet ćete mene kamenog. Da ne prođeš i da ne previdiš kao nešto zaludno i ništavno, no molim te priđi i približi se meni, o ljubljeni, i razmotri reči koje ti prenosim. Iz toga ćeš razumeti zbog kog uzroka i kako i zašto ja stojim ovde. Jer istinu ti govorim ništa manje od života i živoga, da ću vam izneti u suštini sve što se zbilo. Ovde negda bejaše veliki samodržac, čudo zemaljsko i ponos srpski, zvani Lazar, knez veliki. Pobožnosti nepokolebimi stup, dobrorazumlja pučina i mudrosti dubina, ognjeni i zaštitnik stranaca, hranitelj gladnih i milovanje ništih, skrbnih milovanje i utešitelj, koji voli sve što hoće Hristos, kome ide sam po volji i sa svim svojim bezbrojnim mnoštvom koliko je pod rukom njegovom. Muževi dobri, muževi hrabri, muževi vaistinu u reči i u delu, koji se blistaju kao zvezde svetle, kao zemlja cvetovima šarenim, odeveni zlatom i kamenjem dragim ukrašeni, mnogi konji izabrani i zlatosedlani, svedivni i krasni konjanici njihovi. Sve plemenitih i slavnih, kao kakav dobri pastir i zaštitnik, mudro privodi duhovne jaganjce da u Hristu dobro skončaju i prime mučenja venac i višnje slave učesnici budu. I tako složno veliko bezbrojno mnoštvo skupa sa dobrim i velikim gospodinom, dobrom dušom i verom najtvrđom, kao na krasnu dvoranu i mnogo mirisnu hranu, na neprijatelja se ustremiše i pravu zmiju zgaziše i umrtviše divlju zver i velikog protivnika i nesitoga ada sve jadca, velim Amurata i sina njegova, Aspidin i Guin porod, Štene Lavovo i Vasiliskovo, pa sa njima i nemalo drugih. O čudesa Božjih sudbina, uhvaćen bi hrabri stradalac bezakonim agarinskim rukama i kraj stradanju dobro sam prima i mučenik Hristov postaje veliki knez Lazar. Ne poseče ga niko drugi, o ljubimi, do sama ruka tog ubice sina Amoratova. I sve ovo rečeno svrši se leta 6897. indikta 12. meseca 15. u dan utorak. A čas je bio 6. ili 7. Ne znam, Bog zna. Dakle, samo nemojte da vas buni ovaj kalendar, ovo je vizantijsko računanje vremena od početka svijeta, dakle to se odnosi na godinu 1389. Čas 6 je negdje oko podneva, dakle moglo se desiti ono o čemu despot Stefan govori. Ovdje treba da primijetimo nekoliko stvari. Despot Stefan kao vrsan vitez, on je jedan od najznačajnijih naših predstavnika i tog načina života, riterskog, viteškog, bio je član reda zmaja, zapadnoevropskog reda viteškog. On kao vitez primjećuje i Lazareve vojnike, kakvi su oni bili, kakve su konje imali, kakva je oprema tih vojnika bila. I to nije uopšte bila nikakva vojska skupljena s koca i konopca nekakvih nenaoružanih seljaka, već je to bila prava viteška vojska koja pod knezom Lazarom ide u izvjesnu smrt i odlučuje da podnese taj podvig. Već vam je poznato da je, kažem, ključna ličnost kosovskog cijelog ciklusa Lazar Hrebeljanović, jedan oblasni gospodar, sveti knez. Mi ga danas nazivamo i carem Lazar. Ako bude vremena, reći ću nešto i o tome.
Njega je Srpska pravoslavna crkva poštovala kao velmožu i prije nego što se on posvetio kao mučenik. Naime, Lazar je, to vam je vjerovatno i poznato, po svojoj ženi bio u vezi sa Nemanjićima. Dakle, Milica je bila iz jedne pobočne loze Nemanjića i na taj način crkva je u njemu prepoznala nekoga ko nastavlja kontinuitet svetorodne loze Nemanjića. On je sam bio poslušnik na dvoru cara Dušana, dakle poznavao je cara Dušana i bio je svjedok, i on i otac njegov, bili su svjedoci propasti carstva srpskog, kako narodna pjesma kaže, velikaši proklete im duše, na komate razdrobiše carstvo. U tom jednom haosu poslije Maričke bitke koja se desila 1371. Lazar je postao ta centralna ličnost. On nije bio vrhovni gospodar Srba, već jedan od velikaša, ali neko u koga je narod imao i drugi oblasni gospodari u koga su imali veliko povjerenje. Jer to nisu bile nimalo lake okolnosti. To je vrijeme koje se u zapisima naziva vrlo teškim riječima. Kaže, to je bilo vrijeme kad su živi zavidjeli mrtvima. I kad su živi govorili, hajte vi mrtvi, sad vam citiram bukvalno srednjovjekovni jedan tekst, kaže, hajte vi mrtvi ustanite da mi legnemo, pa da vidite kako je nama poslije Maričke bitke kad se moramo neprestano pružati otpor nadolazećim Turcima. Dakle, u to doba je u stvari u jednom vrlo nesrećnom istorijskom kontekstu knez Lazar preuzeo vođstvo i stupio kao prvi među jednakima pred tom Muratovom vojskom. Naravno, moramo razdvojiti i kada govorim u kontekstu ovoga što se kaže nesrećno naziva kosovskim mitom, dvije stvari. Jedno je sam taj istorijski događaj, a drugo je kako je taj istorijski događaj sačuvan u istorijskim izvorima. Odnosno, i ne samo u istorijskim izvorima, u literarnim, šire izvorima, recimo u književnim djelima iz tog doba. Kako ga je sačuvala narodna književnost, a kako je ostao u pisanoj književnosti. Dakle, to su potpuno različite dimenzije i naći ćete mnogo, recimo, istraživača koji su pokušavali da utvrde i da možda malo i zlonamjerno kažu kako je ta priča o Lazaru u stvari prepisana iz drugih tradicija. Recimo, imate Nikolu Banaševića koji istražuje kako su srednjovjekovne francuske pjesme uticale na to da se oblikuje lik kneza Lazara i da smo mi u stvari ugledali se na srednjovjekovne francuske pjesme i oblikovali svoj lik kneza Lazara. Ili naći ćete istraživanje učenog akademika Aleksandra Lome koji u svojoj knjizi Prakosovo govori o tome kako su u narodnim pjesmama formulacije koje se koriste za uopšte taj cijeli koncept kosovskog boja, Kosova, pozajmljene iz indijskog epa Mahabharata, iz jednog dijela koji se zove Bhagavad Gita, i da u stvari možete da detektujete likove u tom kosovskom ciklusu i da ih prepoznate kao preuzete iz indijskih epova. Ali to je sasvim jedna periferna stvar koja uopšte ne treba da nas se dotiče. Ona se tiče samo jezičkog uobličavanja nekakve istine. I mi sad, evo, da svakome od nas damo da posvjedoči čemu smo mi večeras prisustvovali ovdje, svako bi na neki svoj način opisao taj događaj i utkao nešto od svog iskustva. Dakle, to što postoji neki motiv u priči o knezu Lazaru, a koji prepoznajemo i u ranijoj tradiciji, to ne znači da je priča o knezu Lazaru lažna, već znači prosto da je to bio način tih autora koji su pisali o Lazaru da na taj način obliče sam tekst. Kao prosto mi kad danas, evo dozvolite mi da navedem nekakav primjer kolokvijalan, kad kažete evo večera se okupilo ovdje 100 ljudi,
to nije istina. Možda nas ima 50, možda 200, ali je prosto to jezička formulacija koja želi da kaže mnogo nas je. Tako se i u priči o knezu Lazaru koriste određene formulacije iz drugih izvora, ali ne znači da je sama priča neistinita. Evo, i u Akatistu se pominje on kao car. Mi znamo da on nije imao carsku titulu, ali to ne znači da ti izvori namjerno lažu, oni hoće njemu da daju na značaju na taj način. To je prosto jedini mehanizam da vi iskažete svoje oduševljenje ličnošću kneza Lazara, da mu pridjednete bilo koji epitet koji njega u istorijskim okolnostima možda i prevazilazi, ali da biste ga na taj način prosto iskazali svoje oduševljenje njime. Također, kada se govori o samoj Kosovskoj bitci, priča ta da li je to bila izgubljena bitka i dobijena bitka uopšte ne treba da nas interesuje. Istini za volju, ako ćemo uzeti sve izvore koji su iz te 1389. godine, a ima ih nekoliko, nijedan ne govori o Kosovskoj bitci kao izgubljenoj bitci. Nama je možda najbliže i najpoznatije ono pismo kralja Tvrtka I. Kotromanića Trogirskoj opštini, dakle gradu Trogiru. On već 1. augusta 1389. piše to pismo gradu Trogiru i opštini Trogirskoj, izvještava o pobjedi hrišćana. To se odmah širi na zapad. Firentinska opština vraća pismo uzvratno 20. oktobra, čini se 1389. sa oduševljenjem što je hrišćanska vojska nadvladala osmansku vojsku. Čak osmanski pjesnici pišu o tome te iste godine kako su hrišćani nadvladali. Turci se povlače poslije Kosovske bitke. Ona je sve u paradoksima. Mi o njoj negdje govorimo kao o nekakvom sudištu, ali kad pogledate jedan istorijski paradoks da je Srbija procvjetala nakon Kosovske bitke pod despotom Stefanom Lazarevićem i da je to bio jedan od perioda najblagotvornijih perioda u srpskoj srednjovjekovnoj istoriji, upravo pod Lazarevim sinom. Srbija nije pala pod Turke sve do 1459. godine, dakle do momenta kada je Smederevo palo pod Brankovićima. Dakle, Kosovska bitka, ako ćemo istini za volju onako gledati u detalje, nije bila taj osudni moment u kome od kojeg je zavisila istorija Srbije u to doba. Čak šta više, to je u mnogo većoj mjeri bila Marička bitka koja se desila, kako je rekao, 1371. Zato što je u Maričkoj bitci poginulo najviše plemića koji su mogli da pruže otpor Turcima. Međutim, budući da je Kosovska bitka u drugom smislu bitna, a to je ono što nas u stvari večeras interesuje, ona je ostala u svijesti naroda kao centralni događaj naše istorije. Sad da vidimo u stvari šta se to desilo u Kosovskoj, na Kosovu, na Kosovu polju. Sam taj mjesto se zove po ptici Kos i to je Kosovo polje u stvari. I šta se to desilo na tom Kosovom polju pa da ta Kosovska bitka toliko bude značajna za srpski narod? Otac Aleksandar je napravio odličan uvod sa zavjetima patrijaraha i pomenuo kako se u biblijskoj istoriji Bog sklapa zavjete sa svojim narodom na nekoliko mjesta, ali kako primjećujemo tamo, uvijek postoji jedan pojedinac koji u ime naroda sklapa taj savez sa Bogom. Da li je to Avram, da li je to Mojsije, da li preko Gospodnje žrtve na krstu sklapamo taj zavjet, ali je uvijek neko ko je isturen i ko pred Bogom predstavlja jedan kolektiv. U ovom slučaju je to bio knez Lazar.
Mi imamo svjedočanstava iz samog, izvinite, kako rekoh malo prije, i same godine Kosovske bitke, ali je nekako misao o Kosovu nama kodirana preko epske poezije i preko onog Vukovog kanona epskih pjesama iz njegove druge knjige. I kada obično govorimo o Kosovskoj bitci, mi govorimo o onome što nalazimo u Vukovoj drugoj knjizi njegovih epskih junačkih pjesama. Međutim, ako malo zavirimo u te pjesme, dakle to su one pjesme od Knježeva večera, Kosovska djevojka i tako dalje, nigdje se u tim pjesmama ne opisuje sama bitka. Dakle, imate period do bitke i period poslije bitke, a o samoj bitci ni riječi nema. I ovi stihovi koje je otac naveo večeras, zemaljsko je zamaleno carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka, jesu taj centralni moment opredeljenja Lazarevog. I to je ono što je bitno za Kosova, a što nije imala ni Marica, a što nije imala ni druga kosovska bitka koja se desila u 15. vijeku, što nije imala ni jedna druga bitka. A to je svjesno opredeljenje i svjesni odlazak u stradanje. Naime, još je jedan kuriozitet u vezi sa Kosovom. Generalno, kad se posmatraju svjedočanstva širom svijeta o nekom događaju, o nekoj bitnoj bitci, recimo, prvo se formira usmena tradicija o tome, a onda iz te usmene prelazi u pisanu tradiciju. Međutim, sa Kosovom je obrnuto. Nisu prvo nastale epske pjesme, već su prvo nastala svjedočanstva, ispisana svjedočanstva očevidaca. I iz tih svjedočanstava kasnije crplje materijal i on je prelazio u epske narodne pjesme. A ti očevidci su bili Lazarevi prijatelji, Lazarevi poznanici. Na prvom mjestu, recimo, arhijepiskop Danilo III. Banjski ili mlađi, kako se naziva, patrijarh tadašnji, tačniji. Zatim Jefimija, znate, čuli ste za nju. Diskutovala se da li je Milica pisala nešto. Lazarev sin, despot Stefan Lazarević i tako dalje. Svi su oni ostavili svjedočanstva o čovjeku koga su poznavali. Nije o kakvoj mitskoj ličnosti koja je negdje tamo daleko, već o čovjeku koga su oni viđali, poznavali i znali ko je i šta je. I drugi, ukupno ih je bilo između 1390. i 1420. njih 9 koji su sačinili 10 spisa koji se nazivaju imenom kultni spisi o knezu Lazaru. Šta je njih podstaklo u stvari na pisanje? Lazar nakon Kosovske bitke, dakle nakon tog stradanja, Turci su se povukli. Murat je također stradao na Kosovu, to vam je poznato, njegov sin je preuzeo vlast, morao je da se vrati u krajeve gdje su Turci bili utvrđeni da bi se izborio i tamo za tu vlast. I kako nam svjedočanstva kažu, Lazar je sahranjen u jednoj crkvi u današnjoj Prištini. I tu su počivale njegove mošti 1 godinu dana. A onda je nakon godinu dana njegovo tijelo preneseno iz Prištine u njegovu zadužbinu Ravanicu. To se moglo desiti 1390. ili 91. Taj događaj prenosa Lazarevih moštiju je bio toliko upečatljiv i toliko je ostavio traga u svijesti naroda koliko nije ni samo stradanje Lazarevo. Dakle, u tom momentu, u tom procesu prenošenja njegovih moštiju iz Prištine u Ravanicu, Lazar postaje sveti knez Lazar mučenik. I mi imamo svjedočanstvo 3 ravaničkih monaha, kojima nažalost ne znamo imena, pa ih onako kataloški zovemo Ravaničanin prvi, Ravaničanin drugi, Ravaničanin treći, koji su gledali taj događaj. I oni su ga opisivali. Inače, u srednjem vijeku, srednji vijek je sav bio javan, ništa u srednjem vijeku nije bilo privatno. I žalosti, i
i veselja, sve to se proslavljalo u zajednici. I oci dobro znaju da su se nekad i krštenja i vjenčanja obavljalo u sklopu liturgije i sav je narod tu učestvovao u tim obredima. A naročito kad se radi nešto u vezi sa vladarom. Dakle, apsolutno su svi bili uključeni u to. Mi imamo i opise, recimo, prenosa moštiju Svetog Luke, koji je do Jajca došao i onda otišao na zapad, preko naših krajeva. Dakle, ti događaji prenosa moštiju, mi danas ih ne možemo baš lako uporediti ni sa jednim savremenim događajem i ne mogu vam tačno reći koliko su oni oduševljenje proizvodili u narodu. Jer je narod u tom momentu mogao da dotakne svetiteljske mošti. Sjećate se i svi ste vjerovatno gledali one snimke iz 90. godina kada su mošti Svetog Vasilija prolazile Hercegovinom. Šta je to značilo u istorijskom pogledu? Pa oni zlonamjerni kažu to je uzrok početka rata, a onda kažu uzrok 90. godina Lazareve mošti su opet prenesene iz manastira sa Fruške gore u njegovu ravanicu, pa kažu to je opet bila okidač za raspad Jugoslavije. Dakle, uvijek su te svetkovine prenosa moštiju proizvodile veliki utisak u narodu. I tako je bilo i sa Lazarevim prenosom. Sve ono što je ostalo od srpskih plemića, od viđenih ljudi, učestvovalo je u tom činu. Prvo smo bili Maričkom bitkom desetkovani, poslije Kosovskom bitkom, dakle tu su ostali ostaci ostataka. Milica, Jefimija monahinja, mladi despot Stefan, koji je još uvijek nije preuzeo vlast, majka je njegova upravljala, svi su učestvovali u tom procesu. I znate kako srednjovjekovni pisci, dakle ljudi koji su pisali prije 600 i više godina, opisuju plastično te događaje. Milica nariče nad Lazarevim tijelom, nad moštima njegovim. I pazite, evo sad sa ove književno-teorijske strane, koliko je to modern pristup. Pisac navodi da Lazar mrtav njoj odgovara. I oni u stvari vode razgovor. To je vrlo jedan neobičan tekst iz patrijarha Danila III. Dakle, ona nariče, jauče, Lazar mrtav njoj odgovara. I tako se vodi dijalog između njih pred licem sveg naroda koji je tu bio prisutan. I kad su mošti položene u ravanicu, kult kneza Lazara je oživio prosto. I on je već tad prepoznat kao svetitelj, kao mučenik i kao nekog, kažu izvori da je on posječen u stvari, nije dostojno da ja pokazujem na sebi, ali ovuda, preko usta. Dakle, nije čak ni klasično mu glava osječena, već je prosto iživljavali su se nad njim i tako je postradao. Dakle, ne znam da li uopšte je umjesno da kažem, ali u poređenju s tom smrću odsjecanje glave je skoro bezbolan čin. I pod utiskom tog događaja u stvari počinju da se pišu kultni spisi o knezu Lazaru. Dakle, iz pera tih Ravaničana monaha, zatim patrijarha Danila III, Jefimije, jednog ljetopisa Davida, jednog nepoznatog pisca, zatim samog despota Stefana Lazarevića i jednog Grka Andonija Rafaela Epaktita, koji je napisao veličanstveno djelo o knezu Lazaru negdje 1419. ili 420. Godine. Šta mi u tim spisima zatičemo? Dakle, zatičemo predistoriju Lazarevu. Kod, recimo, patrijarha Danila III. Govori se o Lazarevoj mladosti. Mi znamo u stvari o Lazaru nešto zahvaljujući patrijarhu Danilu III. Mi znamo da je on bio stavilac na dvoru cara Dušana. To je jedna bila dvorska titula, dakle neko koji je bio blizak samom caru Dušanu i koji je njemu očigledno posluživao na samom
za samom trpezom. Iz naše perspektive to možda ne zvuči kao neka velika titula, ali jeste bila, vjerujte mi na riječ, jer nije mogao svako prići caru. Taj ko priđe caru, taj ga je mogao lako i otrovati. I onda su oko cara bili samo oni probrani ljudi koji su uopšte, kojima je bilo dozvoljeno da priđu samom caru i da iz svoje ruke daju caru da nešto popije ili pojede. Knez Lazar je bio jedan od takvih pojedinaca i on je bio, kažem, stavilac na dvoru cara Dušana, bio je svjedok Dušanovog carstva i bio je svjedok propasti Dušanovog carstva. Ali ni u jednom momentu nigdje ne možemo zateći bilo kakav pomen o tome da je knez Lazar pretendovao da preuzme vlast nakon propasti Srpskog carstva. Dakle, o tome nema nikakvog govora. Dakle, poslije u tom spisu navode se i ti podaci da je Milica bila u vezi sa Nemanjićima i na taj način se Lazaru daje na kredibilitetu. I još jedan čin kneza Lazara je njega izdvojio od ostalih, a to je činjenica da se Srpska pravoslavna crkva izmirila sa Vaseljenskom patrijaršijom, i to smo nešto mogli čuti u Akatistu večeras, upravo zahvaljujući knezu Lazaru. 1350. godine Vaseljenski patrijarh Kalist je odlučio cara Dušana i cijelu Srpsku crkvu od kanonskog jedinstva sa Vaseljenskom patrijaršijom zbog toga što je Dušan proglasio se za cara Srba i Grka i što je Srpsku arhijepiskopiju uzdigao na rang patrijaršije. To je Vaseljenskom patrijarhu zasmetalo i cijeli jedan narod je bio odlučen, dakle, od jedinstva sa ostatkom crkve. Zaslugom kneza Lazara je prevaziđen taj raskol i upravo knez Lazar šalje jednog monaha Isaiju da izgladi taj raskol. O tom monahu Isaiji tek bi se moglo nadugo pričati. To je monah koji je bio jedan od najvećih Srba možda koje smo imali, čovjek koji je svetogorac, koji je prevodio sa grčkog knjige koje nećemo imati prevedene na savremeni srpski do prije 20 godina i koji je ostavio zapis o Maričkoj bitci. I upravo on kaže, počeh pisati, sad kad je prevodio jedan tekst sa grčkog, kaže, počeh pisati u najbolja od svih vremena. Dakle, prije Maričke bitke, kaže, a svrših u najgorja od svih vremena. I onda daje jedno zaista jezivo svjedočanstvo o tome kako je bilo poslije Maričke bitke. Tog starca Isaiju, u stvari, Lazar šalje Vaseljenskom patrijarhu i dolazi do izmirenja Srpske crkve sa Vaseljenskom patrijaršijom. Dakle, bukvalno Lazar je svojim djelima zaslužio to veliko poštovanje koje je imao i taj autoritet koji je imao i među ostalim velikašima. Sad, oprostite mi, molim vas, zbog ovih silnih digresija, ali oni su nužne prosto kao nekakvo objašnjenje kada je Lazar u pitanju. I dozvolite mi sad da se vratim na ono što jeste tema koju smo postavili na početku, a to je zašto je Kosovski zavjet mučenički zavjet. Opet nam je odgovor u ovim spisima koje sam pomenuo. U spisu patrijarha Danila III. Opisuje se govor, daje se govor u stvari koji je Lazar održao svojim vojnicima. Ja ću opet biti slobodan da vam pročitam taj Lazarev govor. Dakle, u momentu kada bitka treba da počne ili uoči same bitke, Lazar drži govor svojim vojnicima i da vidite šta on kaže. Dakle, ovo je autentično svjedočanstvo Lazarevog poznanika. Dakle, nije nikakva prerada, samo je prevedeno na savremeni jezik. Kaže ovako on: vi, o druzi i braćo, velmože i blagorodni, vojnici, vojvode veliki, a i mali, sami ste svjedoci, očevici, koliko nam dobra Bog u životu ovom darova. I ničega krasnog i slatkog u svetu ovom, slave i bogatstva i svega što je ljudima potrebno, ne liši nas.
nego još većma umnoži, te ako nam šta nevoljno i prebolno bude, da ne budemo Bogu neblagodarni za ovo, nego ako mač, ako rane, ako i mnoštvo smrti dogodi se nama, slatko za Hrista i pobožnost utačastva našeg da podnesemo. Bolja nam je smrt u podvigu nego li život sa stidom. Bolje nam je u boju mačem okončanje podneti nego li pleća neprijateljima našim pokazati. Mnogo poživje smo u svetu. Postarajmo se onda da uskoro podvig stradalnički podnesemo. Da bismo poživjeli večno na nebesima, nazovimo se vojnicima Hristovim kao stradalnici za pobožnost, da bismo se upisali u knjige životne. Ne poštedimo tela naša u borenju, da od podvigopoložnika svetle vence primimo, boli rađaju slavu, a trudovi posreduju ka smiraju. Dakle, ovo su riječi Lazareve koje je zapisao svjedok tih događaja. Dakle, ovo nije narodna pjesma, ovo je svjedočanstvo čovjeka koji je poznavao Lazara. I na temelju ovih riječi će pjevači narodnih pjesama da stvore one stihove zemaljsko je za malena carstvo nebesko uvijek i dovijek. I sada pazite šta njegovi vojnici njemu odgovaraju na to. Kaže, mi gospodaru naš, otkako zajedničkom prirodom od oca i majke rođeni bejasmo, Boga i tebe poznasmo. Bog nas podiže, a ti nas vaspita. Kao čeda othrani i kao na sinove smilova se i kao braću zavoli i kao drugove uspoštova. Slave i bogatstva i svih krasota sveta koje blagostanja čine zajedničari dostupnici bejasmo. Kao i veselja i radosti zajedno sa vojnikovanjem, pa i naslada hranom i bogatim trpezama. A ljubav i čast sve obilno od tebe primismo da silno za tebe i za pobožnost i za otačastvo umremo. Ne poštedimo sebe, znajući da imamo posle ovoga otići i sa prahom pomešati se. Umrimo da svagda živi budemo. Prinesimo Bogu sebe živu žrtvu, ne kao pre kratkotrajnim i varljivim gošćenjem za nasladu našu, nego u podvigu krvi svoje. Ne poštedimo život naš, da živopisan uzor posle ovoga drugima budemo. Ne bojmo se straha koji nas nađe, niti ustremljenja nečastivih protivnika nasrnulih na nas. Ako dakle na strah i na gubitak budemo mislili, nećemo se udostojiti dobra. Ako bismo na neko tašte pregrešenje pomišljali, ništa se od časnih podviga ostvarilo ne bi. Mi sa Ismailčanima boriti se imamo. Ako i mač, glavu i koplje, rebra i smrt i život, mi sa neprijateljima boriti se imamo. Mi, o sadruzi i savojnici, preuzmimo prekor negdašnjih vojnika koji su kraj Hrista, da bismo se Hristom proslavili. I tako dalje. Dakle, ovi ljudi znaju da će umrijeti i hrabre sebe da ne posustanu u tom podvigu. Znaju zašto se bore i znaju da nemaju velike šanse. Turaka je, kako jedan od monaha manastira Ravanica svjedoči, bilo oko 300.000, a Srba je bilo bar 3 ili više puta manje. Znali su da će umrijeti i svjesno su otišli u tu smrt. To je sad ono o čemu je i otac Aleksandar govorio. Šta u stvari taj Kosovski zavjet znači? Pazite, oni kažu, ne poštedimo život naš, da živopisan uzor posle ovoga drugima budemo. To se odnosi i na nas. Dakle, mi smo ti drugi koji treba da slijedimo njihovom ovdje primjeru. A kakav je njihov primjer? Bez straha za Hrista. Dakle, Hristos nema alternativu. Nikakvu. Nikakvo nas opravdanje ne možemo iznaći nikakvo opravdanje da ne slijedujemo Hristu. To je Kosovski zavjet. I to je ono što je opet dobro otac Aleksandar rekao i Svetosavski zavjet. Jer Svetosavlje i Kosovski zavjet nisu dvije različite stvari. To je ista stvar. Dakle, Sveti Sava, Sveti Simeon nisu imali alternativu. Dakle, samo su slijedili Hrista. Knez Lazar i njegovi vojnici nisu pravili alternativu, slijedili su Hrista. Nekada se desi, a sve češće se dešava i ne bih da bude među prorocima, ali uskoro će se sve češće i dešavati, da sljedovanje za Hristu traži
žrtvu. I to su činili oni mučenici ranohrišćanski. Oni se zovu na grčku martires. Zbog čega? Zato što su svjedoci vjere. Oni su posvjedočili. Ja mogu vam sad vas ubjeđivati da sam ja, ne znam, bilo kakav hrišćanin, ali kad dođe na ispitivanje da kažu ili Hristos ili tvoj život, tu se svjedoči Hristos. A vjerujte mi, kažem opet, ne da bude među prorocima, možda i naša generacija doživi da će se postavljati to pitanje. Pogledajte šta se u svijetu dešava i kako hrišćani stradaju na svim stranama svijeta. Danas možete biti, evo i u zapadnoj Evropi koja je nama bliska, možete biti bilo šta i nećete imati nikakve posljedice, ali imat ćete problema ako se budete deklarisali kao hrišćani i imat ćete neprijatnosti. A te neprijatnosti vrlo brzo pređu u fizičke obračune. Nijedna, ne bih rekao religija, ali nijedna skupina ljudi danas u svijetu ne strada više nego hrišćani. Od Sirije do Somalije, o kojoj se uopšte ne pominje. Mi uopšte nismo svjesni da su, evo, prošle godine u Siriji ljudi stradali kao u prvim vjekovima. Dakle, bili su na ulicama ubijani, mrcvareni, razapinjani na krstove. To niste mogli vidjeti na dnevnicima. Prosto zato što imate jednu hristoboračku koncepciju svijeta koja tome ne pridaje značaj. Jeste li primijetili u skorije vrijeme koliko je recimo bilo negativnih komentara na poklonjenje pojasu Presvete Bogorodice? Jeste li naišli na i jedan negativan komentar kad budu kilometarski redovi kad se iPhone prodaje? Ne. Ali prosto ovo mora biti targetirano i protiv toga se mora boriti, jer je to u tome Hristovo ime. I dakle, dolazi vrijeme, ako već i nije nastalo, da ćemo stradati za Hristovo ime. Sad, tad treba da se prisjetimo kneza Lazara i njegove odluke. Knez Lazar je bio pred tom, možemo reći, dilemom. Prosto i Hristos je, pazite, ako se prisjetite Novog Zavjeta, i Hristos se pobojao smrti. Nije to jednostavna odluka. Kad treba da ide na stradanje i da bude razapet, on se preplaši malo. I kaže, oče, ako je moguće da mi mojiđe čaša ova. Ali opet prevlada u njemu to i kaže, ali opet neka bude volja tvoja. Ne. Dakle, iskustvo smrti je jedinstveno iskustvo. To, čini mi se, ovi egzistencijalisti filozofi nazivaju graničnom situacijom. Dakle, to je nešto što je, ne može se porediti ni sa jednim drugim iskustvom. I tu čovjek dokazuje zaista svoju ljudskost. Drugo je to, da li ću ja piti vodu 3 dana ili neću piti vodu. Ja se mogu izvježbati na to, ali kad dolazim u susret, u komunikaciju sa smrću i znam da je to definitivno, tad se čovjek mijenja u potpunosti. I znate one pjesme naših onih velikih pjesnika poslije Prvog svjetskog rata i ona čuvena pjesma Čovjek peva poslije rata. Da to iskustvo gledanja smrti, vjerovatno ste neki od vas i bili učesnici rata, pa mnogo to bolje od mene znate. Ali to iskustvo se ne može uporediti ni sa čim drugim. Sada, kad vi imate na stolu 2 opcije da preživite, i vjerovatno bi Lazar i zadobio vrlo veliki položaj u okviru osmanske te vlasti. Dakle, on ako kaže ja se predajem, evo, predajem sve svoje zemlje, sultan bi njega sigurno stavio u neke redove sebi bliskih velikaša. I kad imate te 2 opcije, pa ne znam, ja ne smijem da tvrdim, ja sad mogu reći, naravno, ja bih stradao, nema tu dileme. Ali ne bih ruku dao sad da bih zaista izdržao do kraja. To mogu samo veliki ljudi. Lazar je to učinio.
I to je ono u stvari što je u srži Kosovskog zavjeta. Dakle, sve jedan od ovih spisa koje sam vam pomenuo vrlo otvoreno govore o tome da Lazar svjesno ide i hrabri te svoje vojnike i kaže nemojte posustati, idemo, poginut ćemo, nećemo se vratiti, ali prosto znate zašto ginete, za Hristovo ime ginete. Čak ne pominje se tu ginete za narod, branite porodicu ili ne znam, branite teritoriju svoju, nego branite Hrista, gospodo. A to nema ni jedne cijene na ovome svijetu kojem se može prodaja Hrista platiti, nadoknaditi. To je ono što je težina u stvari Kosovskog zavjeta i što nas obavezuje danas da se tako ponašamo. Jer ukoliko se nađemo u sličnoj situaciji, eto nam uzor Lazar. Kako je bila strašna sama ta bitka, iako je, kažem, kratko trajala, ostavio je svjedočanstvo i time ću privesti kraju. Ostavio je svjedočanstvo jedan od monaha manastira Ravanica u svom slovu o knezu Lazaru, koji nam kazuje kako je Lazar naravno pričestio svoju vojsku u onoj crkvi Samodreži. Ta crkva Samodreža čini mi se prošle godine srušena ili pretprošle. Dakle, niko trepnuo nije. Ona je bila u jednom selu na Kosovu, tolike vijekove izdržala, mjesto na kome je Lazar svoju vojsku pričestio, na kome se on pričestio sam, čuvana, njegovana od Srba, od Arbanasa, srušena prije 2 godine, niko ni glasa pustio nije. Kaže Ravaničanin monah, i pričestivši se prečistih tajni, jedan drugoga izljubiše. Dakle, vojnici se opraštaju jedan od drugog. I pravedni, dakle, pravednu jarost pokrenuši sa svima njima srete načelnika one ljute vojske na nekom veoma velikom polju. I behu veoma, veoma veliki pukovi obojice, ovih, dakle, više od 100.000, onih ne manje od 300.000 ljudi. Nego priklonite mi misao svoju, osvešteni i bogoljubivi sabore, da čujete strašne i divne one povesti. Sreću ih kao što se kaza. I šta bi? Bat neki tutanj neizrecivi čuse. Ljudi vapijahu, konji vrištahu, mačevi zveket stvarahu, strele lećahu, sunce zaklanjajući. Treskovi ognjeni treštahu, zemlja veoma tutnjaše, vazduh grmeše i kao dimom tamnim da se obavijaše i vojske sa obe strane jedan na drugu udarahu. Mačevi se slucahu i zemlju obasjavahu, a reke krvi odasvud. I svuda mnoga trupla, kao klas je na žetvi, tako vojnici od oštrih mačeva na zemlju padahu. I polje ono izgledaše kao jezero nekom krvlju prolivenom ocrvenjeno. I tako ljutog oružnika onog i krvopiju sa mnoštvom njegovim mnogim ljutoj smrci poslaše. A tada avaj meni i blagočestivom i blaženom i samodržavnom knezu Lazaru glavu odsekoše i mnoštvo blagorodnih i pobožnih hrišćana pohvatavši pogubiše. I svi zajedno vencem ukrasiše se. Više puta i pravedni u ruke nečastivih dopadaju, ne da bi se oni proslavili, nego da ovi još svetliji ovenčanjem budu. I arhijereji iz obližnjih tamo gradova iziđoše sa svima sveštenstvom svojim i blaženog i novog Lazara telo sa velikom čašću u crkvi sahraniše. A mrski oni agareni, to je naziv za muslimane po Agari, pošto je pramajka Arapa Agara, Avramova druga žena koja je rodila Ismaila, pa se oni nazivaju Agarenima u starim izvorima ili Ismailčanima po Ismailu, Avramovom sinu. Kaže, mrski oni Agareni, pošto malo sačekaše, potom se kao pčele rasuše i svu zemlju našu prođoše, jer tada ne beše nikoga da im zabrani. Ne beše zla koje ne počiniše i moglo se vidjeti kako po drugi put biva proročko skazanje. Bože, dođoše neznabošći na posjed tvoj i ne samo da oskrnaviše svete crkve, nego ih i ognju predavahu. I položiše trupla slugu tvojih za hranu pticama nebeskim, a tela prepodobnih tvojih zverima zemaljskim, ne samo okolo Jerusalima, nego i po svojoj zemlji.
i mogaše se vidjeti plač i ridanje ne manji od prethodnog. Jer jedne poklaše, preostale žive odvođahu u svoju zemlju. I na reci Vavilonskoj ne seđasmo kao ni tad, nego na onom u koga sve reke male i velike utiču. Razdvojeni i rasprodavani bejasmo po svojoj zemlji njihovoj. I mati za decom plakaše i otac gorko ridaše i brat brata obgrlivši ljute suze prolivaše. I sestra braću i braća sestre gledajući kako druge nekamo odvode. Ruke o vratove jedno drugom splićući žalosno kričahu. O zemljo, otvori se da nas žive sve primiš. I drugi odvođeni onamo gledahu pozadi dok im oni koji ih posmatrahu ne postadoše nevidljivi. I sve ovo i mnogo drugo postradastvo zbog naših grehova. Nego ovo ostavivši sad, vratimo se spomenu blaženog i nastavlja priču dalje. Ovo je veličanstven opis Kosovske bitke. Iz pera jednog ravaničkog monaha, kako rekao, koji je bio svjedok tih događaja. I on u stvari ovu katastrofu na Kosovu poredi sa onim čuvenim 137. psalmom, onim na rijekama Vavilonskim. Sjedili smo i plakali opominjući Sisiona. Taj, inače, psalam odnosi se na događaj kada je Navuhodonosor 585. godine prije nove ere osvojio Jerusalim, srušio hram, odveo Jevreje u ropstvo u Vavilon i dakle sve ono obećanje, sav taj zavjet koji su oni imali s Boga prividno je bio uništen. Dakle, nije bilo više ni hrama. Jeremija je ostao da nariče nad tim srušenim hramom. Jevreji su preseljeni u Vavilon, tamo su ih tjerali da pjevaju pjesme jerusalimske i oni onda govore, a kako da pjevamo pjesmu Sionsku u zemlji tuđoj, i u tom psalmu i čuveni onaj stih kaže, ako zaboravim tebe Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. I još onaj drastičniji kaže, kćeri Vavilonska krvnice, kaže, blago onome ko uzme djecu tvoju i razbio kamen. Dakle, to je bio način Jevreja da prosto taj krik nad katastrofom koja je njih zadesila, da nekako se bar na taj način osvete Vavilonjanima. I sad Ravaničanin, monah, uzima taj psalam i njime tumači Kosovsku bitku. I zato on govori, dođoše neznabošci, ne sad oko Jerusalima, već ovdje kod nas. I kaže, odvođahu nas ne više na rijeke Vavilonske, nego tamo, kaže, gdje sve rijeke utiču, misli se na sliv Crnog mora i na Tursku, u stvari. I opisuje i daje onaj opis odvođenja ljudi u ropstvu, koji će i Andrić kasnije da revitalizuje na početku romana na Drini Ćuprija, kad je onog dječake odvode u onaj Adžami Oglani, kad jedni druge gledaju i odlaze na različite strane. To je 600 godina prije Andrića opisao nepoznati monah manastira Ravanica. Dakle, da zaključim. Šta je u stvari Lazarev zavjet? Lazarev zavjet je sljedovanje Hristu. Nikakve tu nema velike filosofije. Ali sljedovanje Hristu, ne samo kad nam je potaman da sljedujemo Hristu, nego da i onda kada to traži od sebe i najdrastičniju žrtvu. A ta najdrastičnija žrtva je da položimo i život svoj, ukoliko je to potrebno. Ja se iskreno nadam da Bog neće od nas tražiti. To govorim zbog svoje slabosti, jer prosto ne znam kakav bih odgovor u tom momentu dao. Sad mogu da obećavam bilo šta, ali kako stvari stoje, tako nam nešto ne gine. Ali mi imamo uzor, imamo Lazara, imamo obavezu da ispoštujemo ono čime nas je Lazar obavezao, i to je jedini put koji mi kao Lazarevi potomci, kao srpski narod, kao pravoslavci uopšte imamo, i zaista mi nikakvu alternativu niti bilo kakvog drugog puta nemamo.